U studiju radio postaje Mir Međugorje ugostili smo Damira Šiljega i Marija Rajića, framaše, koji će nam otkriti zapravo razloge dolaska u naš studio, a razlozi su lijepi, predblagdanski, predbožićni. Ja vas lijepo pozdravljam, dobro nam došli. Dobro vas našli, hvaljeni si Marija. Hvaljen. Evo, s Damirom ćemo početi i sa jednim, pa nazovimo tako, projektom klavira na otvorenom. Svi oni koji su bili na Frama Fest ove godine vidjeli su o čemu se radi i oni koji su možda čitali vijesti o tome, gledali fotografije također znaju već o čemu se radi. No evo, počnimo iz početka. Dakle, kakav klavir, što je to bilo i što će se sada događati? Evo ovako, znači najveće svirajuće tipke na svijetu, najveći klavir. Radi se o jednom projektu kojeg je Frama BiH izložila u sklopu 16. Frama Festa. Taj klavir smo pravili negdje otprilike mjesec dana i s tim klavirom smo htjeli onako kulturološki, duhovno i prijateljski nastrojiti sve framaše pa i grad Mostar, pošto je on bio izložen ispred Franjevačke crkve. Broj posjetitelja je bio iznenađujuće velik i za taj klavir je znala samo Frama Mostar i to je biti bilo iznenađenje za sve ostale. Je li se moglo tako čuvati to iznenađenje? Pa jest, dosta dobro. Kako je počelo, Damir? Evo recite nam, vi ste dakle iz Ljubuškoga, ali ste u Mostaru bili na susretima mladeži s Framom i onda ste evo predložili tamošnjem voditelju Frame što, kako. Recite nam sve, evo. Da, ja sam inače iz Ljubuškog i studiram na Građevinskom fakultetu i član sam Frame Mostar već 4. godinu. Pa do ideje je došlo negdje prije godinu i 2-3 mjeseca. Vidio sam nekakve stepenice koje liče, obojane su kao klavir i ja sam sebi kući htio napraviti nešto slično, ali samo da svira. I po internetu sam vidio par sličnih videa, nekih svirajućih tipki da se sviraju hodajući. I tako mi je došla ideja da rastavim svoj stari synthesizer, da malo ispitam elektroniku i da vidim kako to funkcionira. Ideja se samo razvila, tu je mnoštvo žica i mreža i drveta i spajanja i u početku sam iskoristio metalni podmetač i rendu. Svima će zvučati smiješno, ali spojio sam jednu žicu na jednu, drugu na drugo i to je radilo. I onda sam odmah osjetio, odmah sam znao da će to moći. I onda sve je bilo pitanje kako, šta, gdje, kuda, kome se obratiti. I kad sam u glavi sastavio tu ideju generalno, htio sam se obratiti našoj općini tu u Ljubuškom da malo promoviram grad. Međutim, nije bilo ništa od toga i onda jednom prilikom molitvenog susreta na klanjanju u Franjevačkoj zaželio sam, došao mi osjećaj, nadahnuće neko da Frama to izloži. I u početku je to trebalo biti izloženo za naša primanja i obećanja u 5. mjesecu, međutim donatori nam nisu baš izlazili u susret i onda smo se preko ljeta malo bolje angažirali, malo bolje i jače kucali na vrata i otvorilo nam se i tako smo došli i do donacija i to smo odlučili i dogovorili se izložiti za Frama Fest. I kako je to izgledalo? Evo, kako se zapravo svira na tim tipkama, na tome klaviru? Izrada klavira je bila dosta zanimljiva jer je svima to bilo nešto nepoznato, nešto novo. Svi znaju da će to biti nekakve tipke po kojima se hoda, ali niko nije znao kako će to izgledati, koliko će biti. Evo, ni ja sam. Ja sam to zamislio, ali neku generalnu sliku nisam imao. I sve je bilo testiranje, probanje, pa napraviš jednom, probaš valjali, pa znaš da ti neki recept za dalje. I onda kako smo išli dulje vremenski, išlo je sve brže i baš je izrada bila jako zanimljiva, jako ispunjena. Znali smo biti u jednom danu po 14-15 sati dole u kripti radeći to i nekako smo nastojali olakšati samo iznošenje i samo postavljanje toga i onda smo mi te tipke podijelili po segmentima i tako ekipa je bila
dosta zagrijana za sudjelovanje, bilo je dosta ljudi, dovoljno u svakom slučaju i onda smo tipke izložili za vrijeme mise, znači na dan Framafesta ispred Franjevačke crkve. To je bilo dosta napeto jer smo u početku iznijeli samo okvir i svi su prolazili, niko nije znao što će biti tu. I onda kad su svi ušli u crkvu, nas 20-ak smo punom parom iznosili to iz zvonika, složili, skopčali sve i najnapetije je bilo kad su možda pred kraj mise, zadnjih 5 minuta, tipke otkazale. Znači klavir je stao raditi, nitko nije znao ni šta ni kako, i onda sam uzeo lemilicu, žicu u ruke, tražio grešku i taman kad su svi izišli, neko je ugazio na prvu tipku, ona je proradila, Bogu hvala. I onda je, tada smo, eto, kako ispadne, program je počeo, ja nisam bio ni svjestan šta se događa, išlo se na brzinu presvući. Onda smo u tom davali intervjue, baš je bilo natrpano, ali Bogu hvala, super je prošlo. A evo, kazali ste Framaši su znali za to, što je sa prolaznicima, jesu oni govorili šta je ovo, kako se na ovo svira? Pa, jesu dosta, bilo je zanimljivo koliko je djece pa i odraslih došlo i probat, i pitao ili to stvarno svira, a mi samo kažemo probaj pa ćeš vidjeti. I uvjere se i oduševljeni pa svi pitaju kako i šta. Svima je bilo krivo što nismo najavili takvo nešto, ali kao što sam rekao, to je trebalo biti iznenađenje za ostale Framaše iz BiH pa iz Hrvatske koji su nas posjetili. Mm-hmm. A što se tiče ostale publike iz Mostara, bilo je čak i kasnije dosta komentara kako nije niko javio, zašto nisu dulje tu, ali evo za njih sve, za vas sve koji možete, te tipke će biti izložene, znači u srijedu cijeli dan, u četvrtak cijeli dan na Lenjinovom šetalištu u Mostaru, znači ispred rektorata. Dakle, srijeda i četvrtak, da. 23. i 24. Još jedna zanimljiva stvar, uz tipke i uz Guinnessov rekord. Da, znači to sam zaboravio spomenuti. S tim projektom smo aplicirali za Guinnessovu knjigu rekorda. Negdje prije godinu dana sam preveo projekt na engleski i poslao aplikaciju i oni su odgovorili potvrdno, znači prihvatili su sve napisano i preostalo je bilo navesti datum izvođenja i poslati dokaze. I nakon par tjedana nakon izvedbe, nakon što smo montirali video i pripremili sve dokaze, poslali smo ih i evo iščekujemo u svakom trenutku njihov odgovor. Mi se nadamo da hoćemo, ali u Božje ruke kako go bude, mi znamo da je to bio hvale vrijedan projekt, da smo se svi zbližili i združili i kako god da ispadne, vrijedilo je u svakom slučaju. I evo, u početku smo govorili kako nikad ne znamo što će biti s tim klavirom dalje. Mi ćemo ga tada napraviti, hoće li nas ko zvat kasnije, neće li, stvarno nismo znali, ulazimo u nešto nepoznato. Ali evo, za sad zovu, atrakcija je i nama je drago što smo nešto pozitivno donijeli u Mostar, pa i u širu okolicu. Odlično. Samo još evo, točno za rekord, na što ste aplicirali? Koliko sam ja uspio istražiti, pronaći, takvo nešto nije pravljeno, u smislu da se aplicira za nešto najveće. Bilo je nekih pokušaja, ne znam, možda promotivnih, Apple ili neko, da je pravio te tipke pa su pravili nekakve projekte, ali ovako baš tipka pune skale od svih 8 oktava i sa konstrukcijom da ima izgled klavira i da sve sviraju, naravno, koliko sam uspio pronaći, nema takvog rekorda na Guinnessu još uvijek. Pa evo, nadamo se da će biti prvi. Da. Hoćete li na šetnici svirati ili samo će posjetitelji moći gledati? Ili ćete i pjevati? Kako ste zamislili? Pa znači, prvi dan 23.12. Mi ćemo već oko podne ili oko 1 sat imati sastavljene tipke i tu ćemo se onako kroz zezanciju, kroz sviranje i možda i naučiti još koju novu pjesmicu. Čuvat ćemo te tipke, ali službeni program i predstavljanje počinju u 5 sati. I tu će biti mali glazbeni program, par božićnih pjesama što su Framaši već navježbali i uz pratnju ćemo, uz glazbenu pratnju ćemo izvesti taj program,
da se možemo uklopiti s ostalim izvođačima, pošto je šetalište tu večer dosta ispunjeno s programom, pa evo mi smo se uspjeli ubaciti negdje u 5 sati popodne, tako da nadamo se velikom broju posjetitelja, a naravno svaki trenutak kad tipke ne budu zauzete programom, kogo želi moći stati na njih, sprobati, svirati i uvjeriti se da to stvarno radi. Zanimljivo, evo, mi se nadamo da ćete uistinu imati puno posjetitelja, evo još samo kako tipke održavati, treba li tu još nekih sredstava i evo još možda pozvati ljude da vam pomognu i na taj način. Da. Ovako, pošto je dan izvedbe Frama Festa bio jako burovit, vjetrovit dan, ko što i zna biti u Mostaru, tipke su se dosta oštetile, što se konstrukcija prevrtala i što je bilo dosta ljudi, imalo nepažnje i bilo je par oštećenja koja nismo uspjeli do kraja izgladiti i popraviti, ali uglavnom tipke funkcioniraju. Ali evo mi bi volili radi nekih daljnjih akcija, radi nekih daljnjih organizacija, htjeli bi ih malo još bolje dovesti u red, popraviti tu konstrukciju, pa evo pozivamo sve ljude dobre volje koji mogu da sudjeluju, da se jave na Framinu stranicu ili na Facebook ili na web, nebitno, i da nam pomognu i ako imaju neku ponudu ili događaj na kojima žele izložiti, naravno u svakom trenutku nam se mogu javiti. I ovim putem bih htio zahvaliti fra Slavenu Brekalu koji je, mogu reći, najviše podržao ovaj projekt, koji se dosta grčevito borio da on uspije i u ovom trenutku on nije mogao biti s nama, ali u njegovo ime se zahvaljujem i svima vama i ja bi se isto zahvalio područnom vijeću što su prihvatili projekt iako nisu znali o čemu se radi. Naravno, poziv još jednom svim dobrim ljudima, sudjelujte i vašim prilozima, vašom pomoći u realizaciji ovoga vrijednog projekta. Marija smo malo zapostavili jer uistinu je zanimljiva priča o ovim tipkama, o klaviru, a Mario Rajić tu je s nama kako bismo najavili žive jaslice u Mostaru, još jedne u nizu i ove godine na Badnjak, pa evo kako će se sve odvijati. Pa tako je, dakle, Frama Mostar tradicionalno svake godine na Badnjak organizira žive jaslice, znači na taj način pokušavamo uprizoriti onaj prizor koji je Sveti Franjo prvi, dakle, prikazao. Što se nas tiče, mi se na taj način pokušavamo na neki način otvoriti gradu, dakle, zbog toga se i te žive jaslice održavaju u svojevrsnom centru grada, znači na Rondovu. Svi oni koji žele doći i koji mogu doći, znači pozvani su da nam se pridruže. Službeni program počinje u 19:30. Naravno mi ćemo biti tu i malo prije i ostaćemo na druženju i poslije jaslica. Što se tiče samih jaslica, dakle, kao i svake godine, one će biti uprizorene na taj neki sličan način i nastojimo približiti taj neki adventski osjećaj građanima našeg grada, a ove godine smo se, možemo reći, malo više potrudili, pa ćemo, znači, nakon jaslica ostati još malo. Imat ćemo, znači, glazbeni i zabavni program. U tom programu sudjelovat će, znači, naši folkloraši, a također bit će i mostarski glazbenik Ivo Jurić koji će nas podržati sa svojim pjesmama. Odlično, evo, kako je bilo dosadašnjih godina, kakve su reakcije ljudi na samom početku kad je sve krenulo? Pa dakle, do sada, znači, prve žive jaslice koje je naša Frama organizirala su bile organizirane kod našeg samostana u našoj župi, ali evo mi smo se prije par godina okrenuli malo više gradu, znači da svi oni koji žele doći i mogu doći i budu na tom nekom većem prostoru, da ima mjesta za sve ljude, pa evo i dosadašnje godine imali smo dobar odaziv i nadamo se da će i ove godine ljudi to podržati. Kako odabirete uloge? Frama Mostar ima svoju dramsku sekciju i to prepuštamo voditeljima sekcije, oni znaju najbolje. Uistinu, evo, lijep doček Božića za sve one koji budu u Mostaru tada na Rondovu, dakle uz uprizorenje živih jaslica od 19:30 na Badnju večer. A što se tiče još možda nekih aktivnosti, evo, u ovom adventskom vremenu ili u božićnim danima, imate li što u pripremi?
Pa dakle, evo, imali smo u humanitarnu tombolu koju smo baš jučer radili, a također naši framaši sudjeluju u ovome projektu koji je Damir spominjao, znači malo čas dakle sudjeluju u tome klaviru i uglavnom svi projekti koji budu možete nas pratiti na našim, imamo i web stranice i Facebook stranice i svi nadolazeći projekti, znači i akcije kako humanitarne tako i ostale možete pratiti i nadamo se sudjelovati. I još samo evo za obojicu pitanje usklađivanje obveza u Frami sa studiranjem ili školovanjem, dakle sa svim ostalim obvezama, kako to sve uspijeva? Pa evo, iskreno, početak gradnje klavira me jest malo odvukao s faksa, ali uspio sam uhvatiti ritam i vratiti se u rutinu učenja i sve što sam propustio ponovo nadomjestiti, ide dobro. Pa evo, znači, baš to što Damir kaže, uhvati se taj neki ritam i nekada, znači, nije Frama samo susreti utorkom koje mi imamo, znači, kada budem kući i kad nema Frame, znači, pokušavamo se nekako uključiti neku akciju, ako ništa s nekim framašima otići popiti piće, znači, sve se to može uskladiti. A kako pronositi taj duh franjevaštva u sredinu u kojoj možda on ne živi? Pa evo baš to, znači mi se pokušavamo posebno nazad par godina otvoriti što više gradu, znači kako god možemo na svaki način nekako približiti ljudima, pa evo i ovim živim jaslicama, znači posebno djeci koji će to ostati, znači neki prizor za pamćenje ako prvi put to vide i nekako će možda i njima ostati i svi oni koji se žele uključiti, znači u Framu mogu doći, znači naš susret s utorkom 8 sati, preko ovoga, ajmo reći, zimskog razdoblja preko raspusta imamo znači pauzu, ali od sljedeće godine ponovo počinjemo, pa eto pozivam sve mlade zainteresirane koji žele nek dođu, nek nas se pridruže. Evo, najavili smo, dragi slušatelji, uistinu lijepa događanja u Mostaru 23. 24. prosinca, a sve to u organizaciji Frame. S nama su bili framaši Damir Šiljeg i Mario Rajić. Ja vam od srca zahvaljujem i želimo sve najbolje za Božić i božićne blagdane. Hvala puno i hvala također. Hvala vama na pozivu.